Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA kamaulai uba proses di saukme hakala sngi ublei ka arpawe terek ubanai leber arhajar arpawar. Ulayalam yo chief engineer ke MEECL uba pisakar USE ba jesumer bat ke weki officer. Balasan ran lang du secretary nang ba eldingdo nak bantaban penyok boarding elektrik ya kumba prapau teleki ying ki badan hasilenter ka surak maulai bypass hamau kenro. Habakran cekilat pathai kubor hadian baladep jurem uba proses ulapan pau ba ulawan khnang syakane kasnong kerpang nak benta ka jing ki pat ba kebakilamat ha ka bedai bat ka boarding. Uyat hu bakidan kumba prapau teli ki yeng ki bampat yo boarding hapok kane kasnong. Bat nak benta ka ne la antat bakan lut kumba saupau hadu saupau arlak tingka. Hadian balakali na kibadai kami jangka MEECL yamenta kini kinong song kishuya thang de kisor line mombati bat kimat jing bha laong UMLA bat upentep ru basyan on saya kendu yu sembut menteri rangba ba preston tensong banyak keren habaya dei bat kani ke boarding Kisnong mau kena sing batong wa kedai kini kena hak po bypass di kuntang dan hakane kapor rengkat bat i MLA jungi ba proses di saukme hakabang iwan rengkat bat ki officer naka MEECL ba bisakar ibalong UCE jongka Eastern Zone unjuru ya iba Jesumer SE distribution iba wan banyak pensau ya kajing dan kesnong hakaba tani kedong dongkam pala dia kata lain hakaba kinang kesnong dongkam sisa dikuntang kerpat yang dia dan buram ya kaba ilapan pa ko asam biru semua buram yang mentajung ni dia belalai sistem yang tentangan ni senang jungi dikuntang kerman skam rupa nangis sekemat tai dan kecing kerman yang nyok lo ya kan dikalai Kajingwan juga akan dikepuan mentah nomor levelam kenang yung sim jinia dekat SE dekat ekstrimnya bat tempat area manager nak bantah kajing jong kinong shosnong kebetulan hang ni po jongka akan ni po jongka mulai bypass kiying kat kum ka estimate ke bala nak liang ji ko rambai lai thu dan phap ko ye dek estimate ke bala nak liang ji gile kalau po du sau pu arlak sabot lak tam nak bantah bat alek nak bantah jong sini siapa jenis mulai bypass dia kejing pekret nak liang jong office kalau ya bat kumju madan yang senong so kemen bahkan dia jaka bayang mengi ke sebut transformer ni di kai ke bangadon hak bedi bat kan bat nama dak dak ni kejing nak minta kan ni ka jinge jong indong so senong jong si pro mulai bypass diberi gila bon kiyeng gila bon di pai ba gila jinja hadu kata-kata nama pa yo nai hadu ni geski matang so don ba kejing so ka joki nama kila hap ya kaban nak ni joki kaban sutang ada ke solar light la shoot sudah solar so kando ke solar kena bantang dia la bahai kini bisong sini mana ka pot pendekam nak solar makunju nak bombeti tang ru kala tang ban charge mobile mio PTB mio nomor ba kamdan ka electricity ke babyang dah habade bagan ni bat kali ka bakadong hang ni kasnong hang ni badai mulai bypass apa assembly ngala keren pa apa assembly siapa macam sedang mengelara apa assembly habade bagan nak benta jo kali kelak ni apa jongka ani mulai bypass apa assembly kin ong ba nak ada menuju office bila sebut ke scheme atau ke revamp distribution sector scheme ketika RDSS revamp distribution sector scheme kapan nak liang jong ka MPDCL dan ni ka power department kelas submit ketika scheme ke dena po jong central government nak sokar India di habri berkani nak liang haka abang nak liang jong alakan po assembly nak liang jong deputy chief minister nak liang uhi lakunar musim kia sibet haka bede berkani bentang jatuh ke bentang jong mentang ala suku syai mentang nak liang jong ka nak liang jong chief engineer nak liang SE ya kajing apa semua jiki hak bede berkani berkani ni nak liang jong ahi marmar ngas kenduk ya deputy chief minister in charge of power Pak Presiden Tensong pandangan ju ila kular ban sim kia simet hak bede berkani assembly kenduk iru pandangan juga ngas kenduk berkani kenduk berkor dan orang mata nak ada jual kau rambai pada area manager pada saya ka shikopi
hakabade baka detail estimate kanika DPR ka detail project report bade jong kani kanika part kana ki nang banakum do kumno kanang bakini ki paiba ke bedon nang ni po jong kani ani mulai papas kana kalian juki bakin yo no kalai angkuan teka jingger part nang liang jonga naga batan jong nong snong jong masyong ni mulai bypass ang ni po ang ni po snong mau kuro omsing subhayar ablem sebab ni syak sipor disuruh kanika jingdup sab kala bun bahang ni itu ha block 1 ngala so block 1 ko bicu mene nak liang jo area meja kan poi saulak tam itu bah habade bagi saulak tam nak liang juga sekeduk kerpang ya ki anong sunong bijo ke block 1 sekeduk ingang ni pembek kai ke bang nak liang juga ka bang ngila penyerap nak kade penyerap nak media scheme dan dengan penyerap kata juga habade baka block 1 to kan ni ke sulong bang ni kala he ha do sa ko Allah kendai nak liang juga hingin thaulat hawenti thaulat hawenti nakabenta jongki no snong I nakapor sikapor nakaliang juga ngalawan sini support kadong jopi sini block 1 sini sa block sini mdeg bolong nakaliang juga ngasu ngamsim lakit khia nakaliang juga lakit khia asli sing lawan matali ngalawan sandau sim jinia bakli do jong MPDCL bakli do jong PCL di sim jinia nakaliang jong CMD nakaliang jong margin director nakaliang DPU alang additional dikani ka case manta akabade bukan ka case ang dia po bypass ni kelak ni yang ni kalau level kalau kabun kalau dikit sia udip sim nesta la kular mena dan DPU alang kamu CMD chief managing director jong MCL la kular mena ki sim engineer ba hang ni mata pi suthu ajan borok ki he mata jong ka MCL borok ki lawan hang ni ka jaka so ki jingwan jong ki kalong benak dengan jungang lawaram lam ki ban ki ya ka jinge baki yeng kini yeng behe sudah kelami parok ki yeng dan dai hap nak liang jongi na suku kan ni ka sinong batmai ada ke cakap batmai aba cakap batmai kan nak liang jonga tempat kita sudah masuk ha sport kemudian nak liang jongi ba ko syong sini kan cakap sini terus kato nak liang jongi kita pakat ka jinge song dengan sokomen pada ha bade benda kan ka jal kan ka skim jal jiwan mission kan ni lawan barok ibu yeng betul nak dikerja kini yo ko biang ko yeng ujuk sino ka thau yi brok we so ha ni quality kani ka light do ka num don jinge kani ka light don jinge play na mga kita paksa nak liang juga ni kya tega sopa ngai jing ketu nak liang juga yakin no song song besu IT be hanga ngang lo mikmat ba sien bangala kular nak liang juga ngabat e kular ba sien bangala nak liang juga hilapan nak juga khmat na mga I ka jinjar kamu MLI ban kamu ni kalau ban page ban khmit ban ngap ya ke jinge tinggal I bah ke jinge menur kamu pun slide ada jinge part dengan jong indah kalian juga ngopek nak kalian juga pilih sini setai ki eksar bang ba MD ande kemde kita maka I tu hapo ado assembly lah kalian ni tak kalian mesti menestaro ngai sekam kan hati pada lo sing menestaro ni sekali mungkin khalam ni kami dia ke jing pan juga matai kan ke smith mata nak kalian juga sokar itu juga kalau melupai sokar maka sok haji start sokar kan asal poin ke split kam keluar support jadi dalam bagian yo section technically bagi bahagian dia ada so ben baka senang mengkurang sikit dari senang bahaya beri nang bon kena kacau hai dan kam sudah kalak dan kam yang minta kami cukup umur dan kam penisumpuan ke umur bawa mereka lagi dengan skam kesudahan sekebentar kam security singkin jelas senang asan sekali gini gedang badong ingin seperkat badong security singkin kapan plan bah ni kuat kalau bagan ini kejarang ni bagian bon security singkin dan matang sokomen hi kita sedang Malaysia kata kita beri bustu baik belum mata kita target kita buat macam kalau kita kuat galai maka umur kelas tu galai kuat galai dan juga poro tak kalian juga hadir berbiang ni sekebentar jong surok jika surok orang normal ni saya berkreat mata yaki saya berkreat mata kapal besar ni DPR sampai baik kalau mungkin 10% tak boleh sebut